Emva kokuchitha kwesicelo sebheyili sakaNandipha Magudumane sekuvele izinsolo-ke laphana wengane zakwethu okanye imibiko-ke laphana yokuthi-ke umseshi-ke laphana ophenya icala labo-ke laphana nomyeni wakhe uThabo Bastar laphana wengane zakwethu usedutshuliwe-ke laphana wengane zakwethu, utholakale enamanxeba yokudutshulwa-ke laphana wengane zakwethu. Amaphoyisa-ke asaphenya-ke ngalolu daba ukuthi ngabe kwenzakaleni-ke ngalo mlisa wengane zakwethu otholakale-ke isidumbu sakhe-ke laphana ahamba ngemoto sinamanxeba. Iy'ndaba-ke ezibuhlungu kakhulu-ke lezi wengane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho laphana kwi-comment section ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela uqinisekise subscribe cinzene phela ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyichanelise, siyabonga.